Bon, na tangu tama bakoko abeto lero bavandi kwenda zietaka bavandi utiliser vembongo na kusala devoir iti to na kubaka ba vertu to ba racine to makasa na kwenda kusone muntu bavandi utiliser mbongo ve meki ngunze kuza changer ya kumaka na kwenda kubaka racine ya iti to kubaka ba écorce ifongelo sa pata ifongelo sa 25 ba 25 ina na tangu ntama ya vandaka ve donc bavandi salaka ka binko do binko ni yai donc ngemezenga donc akoko betu selo bavandi bakila donc kima mosi ça présente devant iti ça présente 5000 francs, ça aussi ça présente 5000 francs, ça aussi ça présente 5000 francs. Donc ici il y a 15 000 francs, il y a 15 000 mukena kupesa na plante mulolo selon besoin il y a travail na ba vertu na mukena yao. Donc je peux présenter ça comme 5 francs pata pata pata. Donc voilà. Donc matondo mingi.